Eyvallah şevano. İşe bizge ki mehaber fambere şeva yerdaye. Dinav cvaka gele Kürt bu hemu gelen rojlaka navinda şeva yerda veki bu kevne şopiye gel cvakiye bi sedat sale bene piroz kirin. Her vaha cejna yerdayı به همون رونقیا خواه به همون دادمندیا خواه به همون عالی خواه باش و خوش دستری در جبو گرد پرد نتوا و پرد و جبو همون گرد لروجلات ناوین و جبو لروهای پیروز به یعنی گردک نتوایک به گروه خواه نکاره ایرو آزاد بشی و نکاره بیشتر و شگه آزاد شی بگینم نها ev her se cejne jî bûne cejnên Kurdan lê rastiyayê din heye cîhanê jî belav kiriye û ji aliyê gelek netevayan gelek gelan û gelek kom û derdoran jî hatiye pîrozkirin gelê hevalan li gor lêkolînan felsefa Mitrayê an û di nava demê de ji sê baweriyan re çavkanîgeke bilgehîn kirine sê baweriyên Kurdan re din êzîdî yarsanî û zerdeştî di nava xwe de dualitiyê dihemîne destradariya em bêjin kom û komikan ew mêbûn ew mîtrabûn dayîka an bû maka çend hêmanên an bû tiştên pîroz nexdar di nava xwe de dihemîne şahmaran ji wê mîtolojiyê tê ev jî hêmanên bingehîn yên mîtrayîzmê ne asa an bû asîman ku asîman em bêjin ji aliyê zimên ve wekî din wek nêr hevpariya civakî dihemîne bi rastî bê derê em dikarin yanî bi dehan mînaka bidin lê ji bo ku em bêjin من قلت للرجال يا هم شاب هم روش أشتى من دون لدار دور قولي من لقر قاسيا نكر وقلا نفروش تماما الآجار هذه دنیای اما بی زمان خدان در کردیم اما بی چاند خدان در کردیم رهستن به مخوان اصلیت حقیقت آخوان بکوله که هم کین آخوان اصلیت ایران آخوان شینا بیشن رهستن به مخوان اصلیت Gülistan cihete ey nazirinim, ez digudxan û balîde dibûnim. Çi digudşen, çi digudxan, çi sehra, ku çavan vedikim, hejde dibînim. Dilê bêş biçilise çêtir e. Kesî bêderd eger bimre çêtir e. Canê ne sabit e li ser rêya eşqê zerre zerre bikizire çêtir e. شوادرش من کت روشی مکر نوش دا قازا خیر و خوشی خودی بتدمن ای که از من کرد بشندرش
لیلی ناره لیلی لوالاتکی خارزا هبو دیککی شارزا اوه خلاص دادم کرامه والا ایره ممسترانه که بیشن از بشه نه از بشم نه تو بیشن نه از بشم شرم آمده دیگه دل خوشه از تیمزم دیوانه وانه روژه ستاره